प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरनि गेदेर खहा। थारैनो प्रमोद बर'नि राजखान्थिनि बिथाया बालाहामानि सायावसो नामा? 4 नं जमदुवार बियाबाव इउपिपिएल सरकारखौ नागारना बिपिएफ दोलोआव फैयो। আগত আমি আছিলো মানে আমি ইউপিপি দলত আমি ভাল পাইছো বুলি আমি আজি আহিছো তাৰ কাৰণে আমি জয়েনিং লৈছো আমি ইউপিপি দলৰ মানে বহুত বছৰ কাম কৰিছো এটা সুবিধাও দেখা নাই তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিছো 4 नं जमदुवार ब्लक बिपिएफआव उइलियाम नार्जारिनि दैदेननायाव गोबां रायजो राजाफोरखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट दोलोआव सानफ्रोमबो फैबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि फैगौ 2025 नि बिटिसि बिसायख'थिखौ रायजो राजा बयबो बिपिएफ दोलोनि नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामना सरकाराव लाबोफिननो थाखाय साखाफारा जानाय नुनो मोनगासिनो दङ। वासुदेव किशोर है और गोसाईगाँव अंतर्गत आमार जानाली गाँव मोगापुन जानाली होइसे और मैं बिपिएफत एखिनि जइन करिছো जे विगत 5 বছর হয়ে গেল কিন্তু ইউপিপিএল সরকারে আমালোকৰ কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা পোৱা নাই। उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम सानफा एफा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जानायनि दोहौ। प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाया गावनि मावथिफोरखौ दुखु होबाय नामा? इउपिपिएल दोलोखौ नागारना 4 बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय। সময়ত মই ইউপিপিএলৰ লগত আছিলোঁ কিন্তু মোৰ বিশেষ পৰিয়ালৰ অসুবিধাৰ জড়িত মই বিভিন্ন ইউপিপিএলৰ মানে সদস্যবিলাক ওচৰত মই সহযোগিতা বিচাৰিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱাই নাই। নিজৰ ইচ্ছাতে মই জইন কৰিলোঁ। 4 नं जमदुवार बियाबनि खासियाबारि आरो बालागाव प्राइमारिनि इउपिपिएल दोलोनि 4 सोद्रोमाफोरा प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा नायस'नैनि थाखाय आरो इउपिपिएल दोलोनि मोननांगौ सुबिदाखौ मोनैनि थाखाय दुखु मोनो। बालागाव आन्चलिक सान्थालि फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि वासुदेव किशोरआबो इउपिपिएल दोलोआव थानाय समाव मोनसेबो जेबो दावगानायनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा आरो मिजिं खालामनो हायैनि थाखाय बिथांमोनहा उइलियाम नार्जारिखौ बिजाथि होनानै देरहासार खालामनो थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारना बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय। 5 বছৰৰ আগত যি বিপিএফ চৰকাৰে আমাক সুবিধা দিছিলে সেইখিনি সুবিধা কিন্তু আজিৰ চৰকাৰৰ যোগেদি আমি পোৱা নাই। আশা কৰোঁ যাতে আগন্তুক যি আমাৰ প্ৰাৰ্থী আছে বা আমাৰ বিপিএফ পাৰ্টি জয়যুক্ত কৰি আমাৰ আদিবাসী তথা সাঁওতাল জনগোষ্ঠী আৰু বড়োসকলৰ সমাজতে যাতে ভাল এটা উন্নতি লৈ আনে। যেনেকৈ আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰে পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে অকল মিছা হৈছে কিন্তু আমাৰ পৰিৱৰ্তন নালাগে এতিয়া আমাৰ শান্তিৰ এটা উন্নতি লাগে।